Reka nongere mbasuhuze kandi mbashimiye inshuti bakunze mudukurikirana kuri HPTV Rwanda, muraba agaciro kuko mwemeye kubana natwe. Hano tubatambutsa ibiganiro bitandukanye babirimo inkuru zicukumbuye ndetse n'amakuru abagezweho mu masaha atandukanye y'umunsi. Nge nitwa Ruben Masengesho, bazaniye amakuru agezweho rero yo muri kino gitondo. Ndaza kugaruka ku ngingo nyinshi ziri kuvugwa mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Mu Rwanda ndaza kubabwira ko DJ Sonia yigaramye ibyo gusambanira mu musarane, kandi mbabwire ko mu karere ka Rutsiro yashatse gutema umugore we amubuze, atemagura insina anatwika imyenda. Ndaza no kubwira ko umwana nyina basambanijwe na FDLR bagera ubwo bafata umwanzuro wo gutoroka, kandi ndaza no kubabwira ko umukozi wa Sako akekwaho gusambanya umukozi wo mu rugo. Mu karere ka Nyaruguru ndaza kubabwira ko hari abaturage barembeye kwa muganga nyuma yo kunywa ubushera. Hanze y'u Rwanda zababwira ko yasanzwe muri morgue ari muzima nyuma yo kwemezwa n'abaganga ko yapfuye. Turaza no kubabwira ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abanyekongo bizihije isabukuru ya Nyirubutungane Floribert wazize kurwanya ruswa n'akarengane muri kiriya gihugu. Kandi naza no kubabwira ko Amerika igiye guha Ukraine uruhushya rwo gukora misile za Patriot. Mbere yuko dutangira amakuru yacu, reka duhere kuri inkuru ivuga yuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abanyekongo bizihije isabukuru ya Nyirubutungane Floribert wazize kurwanya ruswa n'akarengane muri kiriya gihugu. Hashize umwaka umwe Kiliziya Gatolika ihaye umugisha Nyirubutungane Floribert Bwana Shibini Kositi, umunyekongo wishwe azira kurwanya ruswa n'akarengane ndetse no kurengera ubuzima bw'abaturage. Mu kwizihiza iyo sabukuru habaye igitambo cya misa yo gushima Imana cyabereye mu ngoro ntagatifu yitiriwe Floribert iri mu kigo cya Katedrali ya Mutagatifu Yosefu i Goma. Mu butumwa bwatangajwe nyuma y'iyo misa, abitabiriye uwo muhango bavuze ko Floribert akomeje kubera benshi urugero rw'ubunyangamugayo, ubudahemuka no gukorera igihugu nta bwoba. Yishwe mu 2007 nyuma yo kwanga kwakira ruswa yari gutuma ibicuruzwa bitujuje ubuziranenge byinjira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibintu yarazi ko byari gushyira ubuzima bw'abaturage mu kaga. Kiliziya Gatolika yahaye Floribert Bwana Shibini Kotsi umugisha kubera ubwitange bwe bwo guharanira ukuri n'ubutabera, imwita umumaritiri w'ubunyangamugayo n'indangagaciro. Isabukuru ya mbere y'ihabwa rye ry'umugisha yabaye umwanya wo kongera kwibutsa abakirisitu n'abaturage muri rusange ko kurwanya ruswa no kubaha kuri bishobora gusigasira ubuzima bwa benshi, kabone niyo byasaba kwitanga bikomeye. Reka duhere kuri inkuru ivuga yuko DJ Sonia yigaramye ibyo gusambanira mu bwiherero. Kuva mu mpera z'icyumweru gishize, DJ Sonia ni umwe mu bakomeje kugarukaho ku mbuga nkoranyambaga, aho bivuga ko yasambaniye mu musarane wo mu kabari yarimo avangiramo imiziki, ibintu yamaganye yivuye inyuma. Ku mbuga nkoranyambaga hakomeje gusakaza amakuru yuko mu mpera z'icyumweru gishize uyu muhanga mu kuvanga imiziki yasambanye mu bwiherero bw'akabari gaherereye mu karere ka Kicukiro. Mu majwi yasakaye ku mbuga nkoranyambaga byavugaga ko DJ Sonia yasambanye n'umwe mu bagabo b'abakire wategetse ko umwe mu bashinzwe umutekano cyangwa se bonsa we kurinda ubwiherero bw'abakobwa, aba bombi ngo biheragamo akabyizi mu gihe kingana n'iminota 40 yose. Aya majwi yavugaga ko muri icyo gihe nta mukobwa wari wemerewe gukoresha ubwo bwiherero bwarimo uwo mugabo ndetse na DJ Sonia. Nyuma y'ibyavugwa byose, DJ Sonia yasangije abamukurikira amajwi y'umusore umuburira kwirinda abantu bashobora kuzamugirira nabi, amubwira ko hari abantu bateguye kubikora. Mu butumwa yanyujije kuri Instagram, DJ Sonia wari wababajwe bikomeye n'ibyamubayeho yagize ati yo mbese ibintu bigeze kuri uru rwego koko, biratangaje kumparabika ntibibahagije none murashaka no kungirira nabi. Mwamaze igihe kinini munsebya no kwangiza izina ryanjye nkabirebera nkicecekera kuko numvaga bidakwiye kuntesha umwanya, ariko ibyo murimo gukora ubu ntabwo nzabirebera, birahagije rwose. DJ Sonia ni umwe mu bakobwa bake batinyutse kwinjira mu mwuga wo kuvanga imiziki, ubusanzwe wari warihariwe n'abagabo gusa.
reka kandi tubabwire ko umwana nyina ngo basambanijwe na FDLR bagera ubwo bafata umwanzuro wo gutoroka. Mahirwe Zabayo ni umukobwa wavutse mu 2006 avukira mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahagenzurwa n'imitwe yitwaje intwaro harimo n'umutwe wa FDLR yasize ikoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Kuvuga uko byagize ingaruka zikomeye ku buzima bw'uyu mwana w'umukobwa kuko abagize uyu mutwe bamusambanyije akiri muto bimwangiriza ubuzima. Ibi byose byaterwaga n'uko mu gace yavukiyemo nta mahoro yigeze aharangwa, gusa avuga ko byaje kuba biri mu 2019 ubwo abagize FDLR bageragezaga kumujyana muri uyu mutwe, umuryango we ubyanze biviramo se kwicwa, hanyuma we na nyina bafatwa ku ngufu n'abagize uyu mutwe wa FDLR. Ibyo bimaze kuba bamujyanye mu gisirikare cyabo, gusa kumusambanya ntabwo byigeze bihagarara kuko ku manywa yabaga ari umusirikare ariko nijoro bakamugira umugore wabo. Mahirwe yatanze ubuhamya ku 3 Nyakanga 2026 ubwo Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango w'Imana Console yafunguraga urugo mbonezamikurire ECD mu kigo cya Mutobo cyakira kikanasubiza mu buzima busanzwe bahoze mu mitwe yitwaje intwaro irimo FDLR n'indi ikorera mu burasirazuba bwa Kongo. Mahirwe yasobanuye ko umusirikare witwaga Bravo rimwe yaje kumufata nk'imbohe imugira umugore ku gahato, ariko n'ubundi bitigeze bikuraho ko iyo hazaga abasirikare bamukuriye yahitaga abaha umwanya bakamusambanya. Uyu mukobwa yaje kubyara ariko ntabwo yari azi uwo babyaranye uwo mwana kubera uburyo yasambanywaga n'abantu benshi. Byakomeje na nyuma yo kubyara, nyuma y'imyaka 2 yongeye gutwita undi mwana ariko indivamo kubera gufatwa ku ngufu inshuro nyinshi. Mahirwe n'abandi bakobwa bahotewe na FDLR bafashe umwanzuro wo gutoroka bakava muri ubwo buzima bubi bari babayemo bagatorokera mu Rwanda, nubwo abagize uyu mutwe bahoraga bababwira ko igihe bazagerageza gutaha bazahita bicwa. Dukomereze mu karere ka Rutsiro ngo yashatse gutema umugore we amubuze atemagura insina anatwika imyenda. Habarurema Jean Dodier wo mu mudugudu wa Sanzure akagari ka Kabuga murenge wa Mukura mu karere ka Rutsiro atabe muri yombi akurikiranyweho gushyamirana n'umugore we Mutima w'Abera Saverina agashaka kumutema yamubura akadukira insina ebyiri ziriho ibitoki akazitemagura, ibitoki akabicocagura akanatwika imyenda yose y'umugore we n'iy'abana babo babiri. Amakuru imvaho yahawe na mukuru wa Mutima w'Abera Saverina witwa Mukamugisha Esther avuga ko murumuna we na Habarurema Jean Dodier bamara imyaka 14 babana badasezeranye, bakaba barabyaranye abana babiri, umukobwa imyaka 13 n'umuhungu w'imyaka 6. Avuga ko amakimbirane yabo amaze imyaka 5 bakaba bahoraga barwana bapfa ko umugabo afata umutungo w'urugo akawumarira mu ncoreke ndetse no mu nzoga. Uyu mugabo ngo yari aherutse kugurisha isambu y'umuryango, amafaranga yose ayamarira mu nzoga n'incoreke kandi inzu yarendaga kubagwaho. Umugore abonye umugabo ahora amuta akigendera agurisha 8 wabo bamuhaye agura amabati avugurura iyo nzu. Umugabo yumvise ko inzu yavuguruwe nubwo inzugi zari zitarajyamo hariho amabati mashya, gusa aba agarutse mu rugo abwira umugore ko agomba kumuha ku mafaranga akigurira telefone kuko yarazi ko atayamaze. Umugore yamuhaye amafaranga 20 kugira ngo agire amahoro. Umugabo aguramo telefone y'amafaranga 10 asigaye yatsinda ngo mu kabari. Umugore yamusabye ku mafaranga amaze iminsi akorera ngo bagure inzugi bashyire ku nzu aho kuyamuha n'ubundi biba intonganya. Umugabo afata umuryango w'inyuma n'amadirishya atsindagiramo amatafari asigara umuryango w'imbere gusa. Umugore yari yarashyizemo akugi yashakashatse. Yagarutse ku itariki ya 6 Nyakanga 2026 yasinze afata umuhoro agira ngo umugore ari mu nzu amubuze atemagura izo nsina ebyiri n'ibitoki zanye arabicagagura. Nyuma yaho yafashe imyenda yose y'umugore n'iy'abana babo arayitwika. Hanyuma ngo umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mukura Ndayambaje Emmanuel yavuze ko bikimenyekana yashakishijwe agatabwa muri yombi agashyikirizwa sitasiyo y'urwego rw'ubugenzacyaha RIB ya Ruwengera, nayo igomba kumushyikiriza ya Gihango akabibazwa.
Reka ntitubwire ko mu karere ka Ruhango umukozi wa Sako akekwaho gusambanya umukozi wo mu rugo. Urukiko rw'ibanze rwa Ruhango rwaburanishije ifungwa n'ifunguro ry'agateganyo umukozi wa Sako Bweramana usanzwe aregwa gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato umugore w'imyaka 30 y'amavuko. Uwasambanijwe akora mu rugo ruturanye n'iwabo wuriya musore ukiba iwabo, akaba afite imyaka 23 y'amavuko. Ubushinjacyaha burarega uyu musore ibyaha bitatu ari byo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato, icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake ndetse no kunywa ibiyobyabwenge. Mu rukiko ubushinjacyaha bwari buhagarariwe n'abashinjacyaha babiri. Umushinjacyaha avuga ko itariki ya 16 z'ukwa gatandatu 2026 hatanzwe ikirego n'umugore w'imyaka 30. Umushinjacyaha avuga ko tariki ya 16 z'ukwa gatandatu 2026 hatanzwe ikirego n'umugore w'imyaka 30 y'amavuko uvuga ko ku mugoroba uriya musore w'imyaka 23 yaje mu rugo arakomanga, maze uriya mugore arafungura abaza uwo musore ati ese uranzi? Umusore amusubiza ati ntabwo muzi. Nibwo ngo yaheragaho aramuniga amujyana mu bihuru mu ishyamba amusambanya ku gahato. Icyaha ngo cyabereye mu mudugudu wa Buhanda ni mu kagari ka Nyakogo mu murenge wa Kinihira ni mu karere ka Ruhango. Umushinjacyaha avuga ko zimwe mu mpamvu zikomeye zituma uregwa akekwa hari imvugo z'urega, kandi bigaragaza ko yakubiswe akagira ibikomere ku munwa, agakurwa iryinyo ndetse akanabyimbirwa. Umushinjacyaha arasaba ko uregwa yakurikiranwa afunzwe by'agateganyo kuko hari impamvu zikomeye zituma akekwaho ibyaha aregwa, kandi arekuwe yakotsa igitutu abatangabuhamya akoresheje imbaraga nk'uko yazikoresheje kuri ya mugore ubwo yamukoreshaga imibonano mpuzabitsina ku gahato, cyangwa ngo akaba yatoroka ubutabera bitewe n'uburemere bw'ibyaha aregwa. Uregwa yahawe ijambo, yemeye ko yasambanye n'uriya mugore kuko bari inshuti banasanzwe ngo basambana. Dukomereze mu karere ka Nyaruguru, mbabwire ko hari abaturage barembeye kwa muganga nyuma yo kunywa ubushera. Mu karere ka Nyaruguru abaturage 17 banyoye ubushera bikekwa ko bwanduye bihutanywe kwa muganga nyuma y'uko bagizeho ingaruka, bamwe baravurwa abandi baracyari mu bitaro. Ubuyobozi bw'umurenge wa Cyahinda buvuga ko hari abaturage banyoye ubushera bwanduye bakaba barembeye ku kigo nderabuzima. Ikibazo cyabaye mu mudugudu wa Rubona ni mu kagari ka Rutobwe murenge wa Cyahinda ni mu karere ka Nyaruguru. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Cyahinda Nkurunziza Fotis yabwiye Umuseke ko abaturage 17 bagiye ku muturanyi basangira ubushera, hanyuma ngo batangira kuruka no gucibwamo bajyanwa ku kigo nderabuzima cya Cyahinda. Gitifu Nkurunziza avuga ko mu bajyanwe ku kigo nderabuzima bose uko 17 bane muri bo bavuye basubira mu rugo, abandi 13 bari kwa muganga kugira ngo bakomeze kwitabwaho. Hanze y'u Rwanda reka mbabwire ko yasanzwe muri morgue ari muzima nyuma yo kwemezwa n'abaganga ko yapfuye. Umwana w'uruhinja muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika waboretse muri pisine yo muri leta ya Arizona, nyuma bikemezwa ko yapfuye. Yabonywe mu buruhukiro cyangwa se mu rugo bw'ibitaro akiri muzima nk'uko bigaragazwa na raporo nshya ya polisi yashyizwe ahagaragara. Ku itariki ya 8 Gashyantare umuryango w'uyu mwana w'amezi 18 wahamagaye polisi nyuma yo gusanga umwana aryamye yubitsinda muri pisine yo mu rugo ruherereye mu gace ka Gilbert mu nkengero z'umujyi wa Phoenix. Hahise hoherezwa abatabazi mbere y'uko umwana ajyanwa mu bitaro ndetse akemezwa ko yapfuye nyuma y'isaha imwe. Nk'uko raporo ya polisi igaragaza, abapolisi babwiye umuganga wo muri ibi bitaro witwa Dr. Ariane Tosi ko bari babonye ibimenyetso by'uko umwana yari akiriho. Uwo muganga ntiyabikozwa, arabasubiza ati mukora akazi kanyu nanjye nkore ibyo nshinzwe. Raporo ivuga ko Dr. Tosi yakomeje agira ati nize amashuri y'ubuganga kubera impamvu runaka. Umuryango wari uri kureba umupira ubwo polisi yahamagazwaga kugira ngo itabare. Polisi ya Gilbert yageze kuri urwo rugo ahagana ku isaha y'isa 11 n'igice
ku isaha yo muri Arizona, ubwo ni ku isaha ya saa 8 z'ijoro mu Rwanda, mbere y'uko umwana ajyanwa ku bitaro bya Mercy Gilbert Medical Center maze akemezwa ko yapfuye. Umukozi wo mu gace ka Maricopa yageze mu bitaro nyuma y'amasaha 5 maze asanga umwana agihumeka nk'uko polisi ibitangaza. Reka kandi tubabwire ko Amerika igiye guha Ukraine uruhushya rwo gukora misile za Patriot. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yemereye Ukraine ko izahabwa uruhushya rwo gukora misile z'ubwirinzi zo mu bwoko bwa Patriot, ibintu bishobora gufasha Kiev kwirinda ibitero bya misile ziremereye z'Uburusiya. Trump yabibwiye perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ubwo bahuriraga mu nama ya OTAN yabereye i Ankara muri Turkiya kuwa gatatu. Patriot intwaro zifashishwa kurinda ikirere zikoresheje ubushobozi bwo kumenya no gushwanyaguza misile zigenda mu kirere, zikaba zibarwa mu nziza kurusha izindi ku isi ndetse ni na zimwe mu zihenze cyane. Batiri imwe ya Patriot irimo misile igura hafi miliyari 1 y'amadolari. Izi ntwaro kandi zisaba igihe kirekire kugira ngo zikorwe kuko hakorwa misile 600 gusa buri mwaka nk'uko Minisiteri y'Intambara ya Amerika ibitangaza. Amerika nishaka gutunganya nyinshi muri izi misile kuko yakoresheje hafi 1/2 cy'ubuhunikiro bwazo mu ntambara yari ihanganyemo na Iran muri uyu mwaka, nk'uko ikigo cy'ubushakashatsi mu by'umutekano Center for Strategic and International Studies kibitangaza. Nubwo yavuze ibi, Ukraine yo ikeneye izi ntwaro mu buryo bwihutirwa kuko Moscow yongereye ibitero ikoresheje misile ziremereye muri Ukraine, aho mu cyumweru gishize gusa hapfuye abantu benshi i Kiev. Mu mpera za Gicurasi, Zelensky yari yemeje ko Ukraine yasabye Amerika kuyemerera gukora Patriot ikoresheje uruhushya rwayo. Ni naha dusoreje amakuru yaragezweho yo muri ano masaha. Tubashimiye ko mwari kumwe natwe, mukomeze mubane natwe n'ubundi. Nge nitwa Ruben Masengesho, mukomeze kugira ibihe byiza uyu munsi muhahe murongo.